if you want to really see something that said, take a look what happened. Van Tong official channel thir tu le ngai thatu zong zong te voin July ni som pali sang ni som ni pali pathian ni hian du sakna chibai kan bu ka chau tun tu ma hian khovel pum ngai ven kumin November tha US Presdient in thanna nei tura Republican presidential candidate US President Donald Trump tukin zinga Pennsylvania ka hliamani thu news lama kan hu theiang anglor khomin kan ronda dona kan riat theu angin khovela ramro pui berangai United States of America chuan kumin November ninga khian president thar an thlang dona heta hian tuna president chelai mek kum somriat pakhat mi Joe Biden chu Democrats Party lamin president atan an the chuak le dona tun hnaya Joe Biden hi mi puile an party chung kwa ngei po atlan hiamin atar chaklo ve lutuk deuh to ani ti in hnuk dok mai tura karna po atong na sa a ma se pase helve tak mai Biden chuan chulam hoilovin atuang ala ti cha mek zela chulam chukan soi thui lo anga Republican Party lam chuan Trump hmasa a an president lo ni to pahro rang na adu na le ati na lama chuan ribuan buan mai kan ti ang chi thom na tak mizo zinga po lom tu le tran tu nga tak mai Donald Trump chu president atan an vor chuak le meka Donald Trump hi tun din huna chuan US President atan hian tlingmei tura rin kai chhojok mek ni in alang boka phur takin campaign bei pui athak mek layani tichuan keini India ram sana a jing dar ruk tukin pathian ni jing daruk vel khan Donald Trump hi Butler Pennsylvania a campaign nei lain silai manga tha tuma bei ania thuwa soimol mol lain silai mu hian abeng dinglam aron kap thoi fuwa a silai voi khat pu rual hi deuh tho hian abenga han tuaya silai hian a thoya thi po a biang lama aluang phei ni in riata Trump hian chi ai mel po apu chuang lo silai voi thum ron puak non le in silai pu le rual hian Trump ale abulami te chu an thu niam hal rok roka he mi hnu hian silai hi aron in clear zui deuh dota security secret service agent lamten Trump hi buai pui ngalin mi pui mangang tre thom po atha hlea Trump a hmaya hian thisen aluanga reivak lo hnua secret service agent lamten Donald Trump chu an phen tlat chungin Trump hian mi pui hmua mel pa le tumru mel taka aban ron vai chuakin ka tha e tin a awa mi pui lomin an audur dura kutbeng ri ring hle he mi hnu hian Trump ale mi puite chu USA ti in an aurual dual ani Donald Trump kahhlum tuma beitu hi he chanchin buat sailai hian tunge ani puanzar alani lova social media lama chuan Donald Trump akhing pui Joe Biden alam tang fans ru kol tak pakhat ni in soi ania hei hi thu chiang ero a om lova in pu chiat tumna po ani theya tha tum tu hi Biden a fans ni kherlovin Trump a hove shim po ani theibok ama hi secret service 10 an kahhlum ve ngal ni in report ani hetiang hian mizo palar tak Donald Trump a ngai sang tu te jinga mi ti lo thei lo pupi si biak siam chuan aziaka hei hi azi ang hian akan ron tar lang anga ani po hian an thil thlen hlima ziak ani awangin a then khatla ya hi chu han riat engemaw pal te po a om mai theya chuti rualin azi ang hian akan han tar lang anga tukin Sunday tu hian Donald J. Trump chu Pennsylvania state a Butler khua campaign rally nei line a hnung lam mi puijing atangin silain abenga ka ani ti Stephen Gardner a YouTube-in a report akap tu hian silai voi som lai a met puak nia report ani
rally an nei lai hian Trump angai sang tu mipui si nga zat an pung khoma mipui an chiai ne hle van nei thak takin Trump a hi a hliam na lo hlawa an ka hian mipui ma leya atluwa secret agent 10 an hual ngala a hmai te chu a thi niau nuawa hospital an pan pui mek an ka na hi abenga emo atukhum lama emo chiang taka hriat alani lo engtin nge silai nen hetiang campaign na hmuna an lu theile chanchin hnunga hriat le danin akap tu hi athi ve ngal ti report tel ani hlau thon lok ang nge in champuya chu kahhlum tumin an bei tange ye zela khung mei an du tok lo a mel ma te hian thi turin an du to ani ninga kalta khan US President changlai Joe Biden ange mai hian Trump a hi ka turin target ro put Trump in a bull's eye alo ti ani ti Stephen Gardner a hian alo soilo ke ati chu Trump a an ka thu hian America rampum a fan chuak ngal zol nei then khatin Trump awan doina to tur chungchang an lo hril lok hi ngai tha kan tuma alo dik ta sia ma se pathianin anun na chu ala zuari ani report dom dan chuan thi hlau thon om lo ni a soi ani nasatakin itong try puyang ti in pupi si biak siama chuan aziaka hei hi social media lama kan muang in kan ron tar lang ve ani mita mutu te soidanin Donald Trump akap tu hi Trump a campaign na bulok in chunga awma thil thleng comments tu pakhat chuan Trump kap tu hian sniper rifle le manro chikim nen Trump campaign na bul in chunga osam te a omin atei kual thei atia akap tu hian AR-15 style rifle amanga hetianga tual tha tum tu rifle thale a manro chikim nen US President meu thanna nei tur bul hnai te a du thala ache thei hian US Secret Service rang te in siam thatanga yem ti zo na lian tak asiam hala Donald Trump a tanrum root tu khovel pahausalar Elon Musk chuan Secret Service lamlak lak lo hulhual na emo thil tum lok ruah man lok nia arin thule Secret Service ho tu te bang vek tura adu thu a soi chuak hial Donald Trump hi abeng ding lam chunglama ka hliam ania jung zabok velemo sudli nga lek point hei ai hian a hmai lama silai mu hi kal ni se chuan athi chiang hle don ti na ania akap tu hian kahhlum ngei tumin akap ti achianga van duai thak tak ani anga atan chuan ama ero chu Trump a trantu le mishing aya chuan van nei thak takin atum na taka akap fu lovin abenga kap thoin thilovin ti hian a him thei ta hlau ani Trump hi damdoina hruai ngal ni in adin mun atha a chua zui le ngal ani in thona mangin New Jersey an pan zui ngal federal le local official te chuan silai met puak tu niarin hlelle ralia tel pakhat chu an thia mi pui pung khom jinga mi pahni in liam na tak an tuar ni in an soibok he thil thleng chungchang hi chiang zoka chui chho ngal ani don ani tun hi kumsang khajakua somriat pakhata US President nilai President rorum takmei Ronald Reagan kahhlum tum ani hnua US President nilai emo US President nito tha tuma beihna masaber ania US President chu tumzi nga kumsang khajakua somruk pariat khan US mi pui ngai nat ron hlo em June suai nga tak John F Kennedy a unaupa Robert F Kennedy chu US President ni tumin Democratic Party presidential candidate ani lain tha alo ni to a Trump tha tuma beihna hi Robert F Kennedy a tha ani kum sang khajakua som rukpariat June hnua US presidential candidate tha tuma beilena masaber ani bok vantong official channel thir tu le ngai thatu zong te lom thu kan ril chewa kan channel hi subscribe like le comments te min lo ti sak theu turin in khongai na kan han ngen le cheu ani tukina Donald Trump ka ani dan an kap live video te mi pui han chevel te hi lo en peitan lo thir peitan kan han da ani Well, I don't really see
something that said, take a look what happened. Chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. We're watching here live this event happening over in Pennsylvania, and it seems like popping sounds over in the background.